Kakabsat, mauawis kayo iti panagopen iti Abuan River into no Marso 11, 2024, Lunes dayta kakabsat. Kahit kadwak nga rod kakabsat nga naglibot ni Excuse Me with Feeling and Emotion katuro. Tapnon iti kasta ilaban tayo nga taga Barbaryo dayto kinapintas ti Abuan River Adventure and Eco Park. Kakabsat, request nga dako masiyar ta Abuan River iso dagituin na nagugwapo. Nakatadaw. Adi pagbagada nga CRED nga ako, may taytayab tabong na tatama din. So dadagito yun. Makita yun ginapintas ng kabsat, update lang. Tapos adamay pagsakayan nyo noong nakatartarat. Dito nyo. Oh, dito. Hanga may lubog iti kuan, iti sakayin. Dadadito ni. Dapat dagiti bangka natin. Abi dito bangka nga kuan, upgraded. Dapat transparent dyan. Tapos dapat iti dipidal. Tapos dito yung dipidal nga kabsat. Dito yung pipidal na rin. So dito yan kabsat, dahil isang kabanggit ni Katuro nga kwa, Republic Act 9003. So dito di nabubulot, tapos nabubulot, di basuraan. Kakabsat no dati, di pedal nga, bisikleta, di kasalis din bisikleta nga rin, di karyan nga barangay. Dapat lagi di manual. Kakabsat ay ditinig ka ng kasanay, pang pamilya nga to, adukuan ka na, o rebente. At dapat pag-isa kayanda nga, di motor nga barangay. At dati lifeguard na to, dito yung kakabsat. So nga awanton iti malmalmes. So dayjay patinggana kano dayjay floater. Ano in case mga dayti kwa maianod at ati pagkaputan na kano. So the purpose na dayta floater. Ta nakatatindog na floater. Ato jay pasarabang man nagpo Manila yata ko ro. With feelings and emotion naman ka With feelings and emotion. Palasim kami na. Katur. Hello. Katuro, ano data? Ah, Ano data? longganisa. Longganisa? Apa ko ilambungan dengan. Ilambong mo ata longganisa? Floater ata, ikabil na jakaryan no pagkapitan ka no ti tao no ka ata. Kakabsat iso nga inya dayo dadagita tentap nun iti kastag tao laeng iti kargana day takaryan. Haan nga kasla idi nga awan pa inti pag naamon tano punno muten iti tent day takaryan. Kentap no maiwasan tayo day no bigla nga dumaklo ti karyan at da tayo nga safety di tangato. Ken dagita inaramid da nga tent di takabsat haaneng nga may tayab-tayab kasla dagiti tolda idi. Ket haan laeng nga swimming iti obraan tayo kabsat adu da pa iti pagpicturan dito nga pinapintas da. Maglalo kakabsat numalpas adi view deck, lighthouse ken windmill DJ nga to. Sakbay tayo mapankitan di view deck kakabsat ket inawagan da pa ni Katuro dagiti solid nga supporters na. Shoutout nga pala nga sa mga taga City Hotel dyan, no? Yung area natin napakaganda na. Ay ba area? Sa mga gustong pumunta ng Abuan dyan, no? Ang ganda ng spot natin dyan. Kakabsat dito gidalan mapan view deck. DJ nga to. Diyan nga to. Ato iti dalan na mapan view deck. Papantay kitaan matanawan sa iti buong ilagan. Kapsat, darakta dito yung view deck. Dito yung nga to, iti Abuan River. Makita yung amin kapsat. Dito yung buong syudad, iti ilagan. Yan, kasta ka nga to. Taga ano kayo boss? Sentro San Antonio, boss. Sentro San Antonio, shout out.